ukazati na još jednu vrlo važnu činjenicu. Dva problema kod Bošnjaka. Prvi problem je da nije to nikakav izraz demokratije. I volio bih s druge strane da mi se javno oni koji smatraju da je to izraz demokratije. Političko, ne političko, stranačko usitnjavanje Bošnjaka. Političko je bilo toliki problem jer se ono moralo bazirati nekom političkom programu. Ovo stranačko usitnjavanje Bošnjaka uopšte se ne bazira na političkom programu. Ono se Bošnjacima desilo 1907. 1906. Bošnjaci muslimani imaju prvi političku partiju u Mostaru. To je Muslimanska narodna organizacija. Odmah su djelovali iz Hrvatske. I 1907. formira se Muslimanska napredna stranka Adem Agamešić i zastupaju prohrvatski kurs. Muslimanska demokratija se formira u Mostaru 1908. Zastupaju s Osmanom Đikićem prosrpski kurs. Direktno se udara na MNO formirano 1906. MNO 1906. nestaje scene Prvim svjetskim ratom. Idemo dalje. 1919. formira se Jugoslavenska muslimanska organizacija. Udara se i u tu organizaciju, ali vrlo perfidno. Ne udaraju oni preko svojih, ne udaraju preko naših. Nažalost, našli su tu podlogu 1921. u liku jednog osnivača Jugoslavenske muslimanske organizacije, Tuzlanskog muftije Ibrahima Efendija Maglajevića, koji formira Jugoslavensku muslimansku narodnu organizaciju 1921. godine. I to je bio udar također u politički kurs Bošnjaka, ta politička partija je doživjela propast. Jugoslavenska muslimanska organizacija nestaje iz političke scene Drugim svjetskim ratom. I onda idemo ponovno u formiranje partija 1948. Savez komunista Bosne i Hercegovine, gdje su Bošnjaci muslimani imali vrlo važnu ulogu, imali su šta reći i tada. Formirana 1948. novo prebiran unutar nje ministar za trgovinu i snabdijevanje Paša Gamanđić u prvoj vladi Socijalističke Republike Bosne i Hercegovine 1945. U prvoj vladi dobitnik spomenice, prvoborac, ne pristaje da snima film Rodoljuba Čolakovića 70. godina u Duna produkciji o stradanju, zapravo akcijama partizana u Hercegovini. On kaže, partizani su bili u savezu sa četnicima i tamo su poklani muslimani, to nikad nije objelodanjeno. Partija pokreće protiv njega postupak, isključuju ga iz partije. Tako komunisti isključuju iz partije i kažu da je opterećen nacionalizmom i da je njegovo stremljenje upereno protiv Srba. Zašto? Pa zašto se imamo marta 1943. kad su četnici poraženi u Hercegovini, znači na Refi, kad su i partizani pobijedili, i to mi je priznao jedan poklonik komunističke ideje, dozvolili su četnici da uđu u komunističku partiju, koji su radili samo na kreiranju onog što se 90-ih. I Savez komunista Bosne nestaje 90-ih godina, ajmo reći da se transformiše, nastaje nova politička snaga i nova politička partija 1990. Konstantno stranačko usitnjavanje Bošnjaka ima za cilj da olakša onima koji žele Bošnjake razbijene i neujedinjene, ne politički, mi politički se možemo razlikovati, to uopšte nije sporno, ima za cilj da provede politiku susjeda na vrlo lak način. Evo koji su njihovi ciljevi, 7 njihovih ciljeva koji se drže i na temelju svega ovo što sam istraživao, slobodan sam zaključiti. Prvo, kroz socijalna pitanja podgrijavati konstantno i izazivati bunt u Bosni i Hercegovini, konstantno. Pod 2, omražavati vlastite vođe Bošnjaka i njihove političke projekte degradirati. Pod 3, ekonomske subjekte Bošnjaka izložiti stupu srama i preziru sredine. Pod 4, vjerske lidere nipodaštavati i ismijavati im se. Pod 5, akademsku zajednicu činiti što slabijom. Da ne kažem na koji način otičkom predavanju. 6, kulturno relativizirati Bošnjake. I 7, medijski ovladati njihovim prostorom. Ovo pod 7 trenutno živimo, da bi se ovo prethodno provelo, morate imati ovo pod 7. Mi tragamo za našim prostorom, mi tragamo za našim programom, za našim projektom, ako Bog da, odustati nećemo i nadamo se da ćemo na tom putu, ako Bog da, ostvariti uspjeh.